Explore Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kinong de madan haka pradri unai lar arajar arpusan ki blakren binyao halo ka jingbam yo shu ban sedang biang ya ka ki ka kamai mentala jan shibnai na ka daw ba kimpat yo ya ka certificate of vending ni ka shulong municipal board haka jing kram kilar pathai ku board ku weni kinong de madan kala kintu ya ka sorkar ba ka de ben perkhat lem ya ka jing e kinong de madan ki ba hab ban pendap ya ki ba bon ki jidan kam yeng hasam na lo ka ba si ka bai wai yeng bat ka ba si ka bai school jangi khon ki ti kalau angrup ke sorkar ke ben sngo tho ik jing e ba ke jing so sat jongki namal bakum kinong di madan kim shim lawan kamai syukor hakendai lat bat ben rabru balada ki kamai dagalenti ke syukor kata kladi penban daudrok Di dawai ka hok song hande entala jan si benai di dawai ka si ubi ka sorkar ka ong ap si ap ila pha eng chopon ila le chopon la le kren bat por ong por upha municipal dan municipal upha cha CEO di ong yang ap si ap entala si benai kemnon pen ba mi ki kuan ke jing dawa ka babuan hai dia ka bai school kuan ka bai tuition ka bai yang ka bai sam saka jing ba man kasi ngin yo ne saka wai ru ngabla ka thai mat wai nga hapet thai dia hap pendap iki ka sam Deka sorkar ka dai ban pet ken yang ni kamai hok ne ni kamai syukur ne datang iku mai syukur ngin song ni re ni in sim do drop ni le de do drop kat sabah yo cakap ni dawai ka hok ni song handi ma ho na do pam yo ka si ubi la dang song terwah ni pon do kim sa su ni lara da ka plah ni pon do ki be kim sa su nang isong hapo ru ki be no na tu na po ru bangin pat yo cakap Desa nu ngan lek ladang isong surak mlong ladang rum sapo rum sa ila im serta ni ila dan aku pra kendai senang isong ni popiki Desa nu ken ngan lek minta kapai kuan manu bat sio ka jenglut jingsep hayang manu bat sio minta si benang ila ya ap ila sa si kam hiru kong man penmi adu kan entak si ka klem penmi